Yeah, but fifty kamela mo Dr. Smith mo September 50. This is my service TikTok of it. Umnaga broadcast show of it today of it. We send down and say Tembisa of it. Langa say Pick and Pay of it. You know my brother, my brother open the Oriel Mbalat, Nabula Messiah. Oh, abula bula my brother. Yeah. So my brother kupela vuta my brother. Homa kunkai. No mezzanine, non so. When Mezzanine, il poco. oh it's an in so it come in I match the take you up with. No, much yo. Interest tayo, sotho la nyana so se etsa go mara. Se go go ba wa hlaola e matsongo o bona. So isho le shukuma kusoko xigcina na hi xi nga khomi kahle because va vona lava mazulu ana a na nga va ri muzulu mara va swi koti ku differentiate ku ri ku ni matsonga ya la South Africa ku ni matsonga ya le Maputo wa vona. So xin'wana swa swihoxo swa koho ende loko u cheka ni it's not ku ri ni ri ni va vekela hansi mara vayisela lawa va swi koti ku vulavula tilanguage tin'wana ku fana na hina a va swi koti ku differentiate ku ri munhu loko a vulavula so lowu makwenu wa vulavula so makwenu. So xin'wana lexi u kumaka ku se xi endla ku ri se ku va divided but u kuma ku huma laha South Africa. So i swihoxo swa ku swin'wana swa ku leswi u kumaka ku na a ya ha ri safe ka swilo a hi feel safe. So a swi tivi ku ri yini ka mhaka leyi. Okay, right. So when I go to my ngokwana kwakho iyakusebenzela yona emashimashi or kanjani? No, yo ya tirha yo because eka lava va nga ta va kuma ku va tirhisa valungu mara va nga ri documented wa vona. So like van'wana ku fana na hala vo Midrand ni vone hala site ra Vukhayalani va humele ku ni vanhu lava nga va thole ma 28 wa vanhu va hume ekhampanini a va tirhise vanhu lava ku huma hala handle va nga ri undocumented wa vona. So like okay ni nga ku job wise ya pfuna like it seems like swi ta ya koho nyana la hi lava koho because na hi wa vona sweswi yo tshama le ntirhweni mara na hi u kuma swa ku na hina both experience ta ku ri hi nga tirha hi tirha kun'wana mara so loko u kuma swa ku va sala wa huma kwala handle a va provide nchumu na because va te undocumented u kuma swa tax wise a va hakeli 1%. So hi xoho swa ku kala swa ku swi nga ta ku okay sweswi because se loko u cheka leka va sala va fambile. Yeah. So ni mintirho yi pfulekile so swi nga ta ku ya hi fanele hi benefita hi va laha South Africa. Yeah. Okay. So my brother, so for now, like when what is the difference when now since kalile in mashamasha? No, so si different ku ri like okay ni nge ku different ni nga ku vona va yisa lava na vona ku ri na va benefitisa ku va twisisa ku ri sweswi ni le kwini ni suka hala Sivana ni te la Thembi eThembi mall ni le ku xaveni ka yini ni le ku xaveni ka matandza or ni le ku xaveni ka tinyala wa twisisa. So loko that time a va ri ko va yisa lava just a va ri undocumented but a ni swi koti ku ri no man just la khonweni la Sivana ni fika ni xava tinyala ni makulu a va chava ku pfula ni twisisa mani ri ni phusha agenda ku ri va yisa lava va kahle yo ya phusha dadeni ka mintirho mara ku swin'wana na yena as vanhu va la South Africa a hi timeleni wa vona sweswi it's open like the slot ku ri na hi kota ku xavisa swilo hi nga xavisa mara like no one is taking action wa vona mina we sweswi ku fana loko sweswi vulavula a ni fanele ni va ni pfule makete wa mina ni karhi ni xavisa something ku ri na hi vanhu va langusa ta benefita because u nge swi koti ku ri u huma ni vusiku ne u ku wa endla cashback or u ku wa endleni wa xava maybe u xo tha nyala yihi onyo webo uye la eThembi bavalile bazovala eThembi wabona iyo ngithi lento yingapha nangapha. Mara so my brother, let's say mhlawumbe for example khona sabantu okubhekile like for example afuna umuntu ofana nawo afuna ukumqasha I understand bangithola kanjani wena my brother let's say mhlawumbe nangu bathi umsebenzi avuleka somewhere so bangithola kanjani ufuna wena ukuqasha my brother so banika inamba yakho or email yakho angazi my brother follow. Mina va nga ngirisha ku-email yabo bona ngoba le namba le ngimfazi yeah i-email it's orelmbalat@gmail.com or orelmbalat2@gmail.com ama-small letter wo you understand. So but nabo like as abalungu laba bafuna ukusicatsha bamele basebenzisa ama-Facebook wabo ukuthi ba-advertise lamasipano lawo le-slot data open ukuthi nathi sikwazi ukuthi like sifake ama-email wabo sifake ama-CV. All right. Thank you, my brother. Thanks for your time, my brother. Thank you.